DICT ken CHED nagbinulig para iti napimpinta sa masakbayan dagiti estudyante kang runana iti Northern Luzon. Ken syempre iti si Bubukel apagilya na Pilipinas. Atiman ti repo. IFM News. Lokal. Nagbinulig ti Department of Information and Communications Technology ken Commission on Higher Education tapto rekasta ket mapapintas ken mapatibker ti relasyon da para iti narayray ang masakbayan dagiti estudyante kang runaan na karagiti marigriat nga awan ti gadgets na. Iti pa nagsarita ni Secretary Henry Aguda ti DICT iti Imelda Cultural Center iti syudad ti Batak ket kunana anapintas sa programa ti panagbinulig da iti CHED babaen ti signing of Memorandum of Agreement tapto rekasta ket adu dagiti matulugan nga estudyante impatad na akasapulan ang konektadong CHED akayat nasa wen ket kasapulan na nakakonect dagiti estudyante iti fiber optics ket may kanda ti access iti libre nga internet. So dapat konektadong CHED. Pag konektadong CHED, dapat may fiber optic na mabilis na sa lahat ng SUCs. And second, yung mga estudyante natin sa higher education, dapat meron silang access din sa affordable and minsan nga libre pa bibigay ng gobyerno na internet connectivity sa mobile. Yun namang sistema ng CHED and all the learning meron na sila eh. They just need connectivity so that we can just connect their application on top of it. Yeah. So yun yung commitment. Mainaig iti daytoy ket maragsakan ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis itinasa pa regalo ti DICT kadakwada ket kunana agagem na ang maikan dagiti estudyante tinarayray pay ang masakbayan. Napakalaking support ito kasi ang dami na namin programa online teaching, the online learning system namin, open university here and abroad. Without strong connectivity, walang mangyayari and we are far from being inclusive. So maraming salamat talaga sa DICT at sa President natin.